Sambunang irake, cecengetut pemargi. Ide sang Yesus tata sulo reng marko. Sabdan itane nyuluhin, atisane beteng. Antok roh suci Shalom. irake ko. Rahajeng semeng para pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Dumogi renggalah sane becik puniki, kahanan irage sarang sami setata kenak, rahayu, tur polih pasuecan saking ide sang aji sane wenten ring swarga luhur. Pinake umat druen ide sang putra Yesus Kristus, irage nenten preside luput saking sane mawaste gegodan utawi pacobaan. Nanging nenten japunike sane ngawinang irage surud, nanging wantah galah nincapang kapercayan. Sadurung irage ngelanturang reraosan puniki, nyiring piar sayang dumun sabda suci ide sang aji, sane kapunggal saking cakepan suci Yakobus iki, pausan kalih nyantos papat, sane mebaos kadi puniki. Para semeton, yening semeton katempuh antuk gegodan wewarni-warni, semeton patut marese aget. Santukan para semeton sami sampun pada uning, yening kapercayan semetone merasi deang ngarepin gegodan-gegodani punike, pamuputipun semeton pacang mulih kapagahan. Percaya je, mungguing kapagahan semetoni punike jaga nuntun semeton ring salampah lakun semetone, sahe semeton tan pacang labuh, mangdani semeton praside sempurna tur jangkep, samalihi tan kakirangan punapu-punapi. Murda Dharma Wacana dau semang puniki, inggih punika pageh ngarepin gegodan. Para pamiarsa sane katresna asihin antu ide Sang Putra Yesus Kristus. Kauripan puniki sakadi segarane sane maduwe ombak ageng. Kalairaga nampi gegodan, punika boya je pangukum saking ide Sang Aji. Nanging pina kesarane nyuciang kayun. Sakadi emase sane kasepuh ring sajroning geni, mangde meraside dados mas sane jangkep tur galang kadi sunaran surya. Kapagahan punika wantah pikenoh sane pinih utama. Ide Sang Roh Suci jagi setate nuntun margin iragana, mangde nenten labuh ring sajroning margi sane puyung. Rikala irage pageh, irage pacang dados manusia sane sampurna ring panyurian ide Sang Aji. Nyiring irage nincapang bakti lan pengandel ring ide Sang Putra Yesus Kristus. Santukan wantah ide sane ngicen kekuatan sane tanpa teti. Dumogi piteket puniki dados suluh sane nyunarin pemargin iragane sareng sami. Mangde setate uning ring galang. Matur suksma para pamiarsa sami, sampun miar sayang sabda dau semeng puniki. Dumogi ide Sang Aji, ide Sang Putra Yesus Kristus, lan ide Sang Roh Suci ngicenin kerahayuan ring irage sareng sami ring jagate puniki. Shalom, Rahayu.